Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangina kanumat ti sayo ti ita, Andrea, bakit? Isumit lang tinangag ko iti radyo itay lakay. Sayang, sagay sa pa lang ti bunga ti sayo ti amulat Wen nga rod, ni Manong Ricky iso ti makatsamba ita atawin. Ay, un nga rod Datao nga imot nga ta. Kaano mo't nga ta, makatsamba. Addan tumit siguro Kaano nga rod? Ay nawaw, jak amo ngam basta agmula talat na Umapalak ka nagiti pada tayo agardinero. Uray si kamot idi. Natsamba am ti mayat a presyo tinatang. Ngam gaputa para magka. Ingastos mo ti kwarta kadagiti awan ka is-iskan na abanag. At dayta ka man ako na kung bakit? Siyak manan ti stari nga di na oras. Ipalagip ko laeng, tano agsasao ka, kasla saan kamot at chimmamba idi. Alaw ganun, basol ko na dyan. Di mo ipalagip pa. Presyo lang mo ti sayo ti pagsarsaritaan ta. Agrubata ka na nang. Dasa pa ka man, Enrique, anak ka. Una, ta ano ti trabaho nga agururay. Agabono ak manan. Manan? Manuabulan meten tinapalabas, sipod na o diyan agabono ak na lang. Sapay balitok ti sayo ti ita. Mayat ti presyaw. Asikasum nga rod na imbag ta sayo ti amulam. Tapno makabayad kamutan iti utang mo. Way na nang. Italang manay na nakatsambaak ti mayat a presyaw. Iso nga iplanom na imbag ti bayad ti sayo tem anak ko. Una lang. Sige, agrubata kaon. Nakayumutan ti makamong agluto iti pangaldaman tayo. Ita manjay katunay. Lumaba siya, Ricky, nakaw. Ay nawaw. Nakayumot gayam dahi tahanan na sa Beth. Sa dinaw tinagapon niyaw. Adalanapan ko inala, iti ayan ti kaanakak. Sa anak ko maamag na dito'y sayo ti ngam dito'y ngamin ti shortcut. Nabibiit ang makadano nak ijay balay, no dito'y ti pagnaak. Saan matadakas no magnakailaang na na? Naimbag ko nam ata minulaam daytoy iti sayutay. Isuan na dalos a pagnaan. Basta lumabas lang nana. Si Kaki Dimot. Un ngamin madimot ano agaramit tapay laang iti kalukuan. Dakis ti kasjay. Naawatan niyo, ti kayat ko asawain nana. Di ka madanagan, tasaan ko aburasan ti bunga ti sayutay. Agpatuloy ang mga rudan, tapno saan ka mataktak. Adapay mo ti abunuam. Agasam man dahi ta binuras mo, Manong Ricky? Sakto lang, minandraw aning kao. Mayat ti presyo ti sayo ti ita. Wan nga raw, ita lang manayin. Mayat ti timing mo. Gakayo nga, kumusta mo ten ti sayo ti amulayaw? Adamat bunga na, manmanulaan. Tinapatigakit adda maburas. Adamat ka ti basit Ngam saan nga umanay dahi diyang ibaknang may? Ay nawaw. Sika ti adda naman abumaknang. Ta ado ti bunga ti sayo ti amulam. Alanganan mat lang nga mapasamak na ita. Ta ado mat ti utang ko iti supplier ko. At least makabayad ka iti utang mo. Anyat ara-aramidom si Kaminandro. Apay anak kailad ka pailaang dita. Awan mo tamok nga ramidak ita, bakit? Ay nawaw, mapan mo burasan ti bunga ti sayo ti amula ta Mabalin nga tan. Mabalinen. Uray basit laang, maipaw itlat na. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Si kalatan ti mapan, bakit? Na, saan mabalin asyak ti ibaon mo? Tamakitang danak ita.
Sige, siya akong timapaninton madamdama. Una, mapan ka mo, tapno adda kwartam. Kwartak na ron, adda bayad ti burasag. Una, basta burasam, tapno saan asayang. Ay, ariglado bakit? Burasag kinton madamdama. Mga anak labi Naimbaglangan, tada binuras ko iti sayot siyan ni Manong Ricky. Naimbaglangan inayon ko iti sayot mi binuras ko. Di atan tun upat a plastik no kwa. Binuras mo magaya man ti bunga ti sayuti yaw minandraw. Wen, nanasabit. Adda gayam ti upat a plastik ijay. Ay, kwa, wen, nana. Uray agrugrugi lang agbunga ti mula mi akat tada maurnong. Maya ngarud ano kasta. Adda maila kuyaw. Maya ti presyo ti sayuti ita. Wen nga rod, nana. Ala, agpatuloy akmutan. Ay, mabiit man lang, nana. Apay kaday. Adda ka din nangigyaw. Ay nawaw, anya kumangay. No, adda nangigyaw ngayon sawang ko itay, ah. Awam may. Ah, dahil talang tikayat ko ama-amuan, nana. Pasensya kayo, no, nataktak kayo. Ay, agyaman ak Diyos ka. Naimbaglangan tatulang. Gumatangak man, Nana Sabet. Anyat umay mo gatangan. Adala ko yung asin, Nana. Adda, mano akilaw. May sanaang, Nana. Mabit laang ta isupot ko nakaw. Ay gayam. Adda magayam man bunga ti sayuti amulayaw. At damot sagay sa Nana. Apay ka di. Nalabsak ngamin nila kay mo ije waiting shed idi na minsan. Kat adda upat a plastik a binuras na. Ah? Upat a plastik ko nam, Nana. Wine, apay kaday. Kasla ado ta upat a plastik, ah. Di ka pa'y agyaman, ta adda mailako yaw. Mayat ti presyo ti sayuti itakat. Apay akasta tilang am anagaway, Drake. Nanginalata mo ti sayuti, ah. Kasanumot nga may nanang. Ay nawaw, adda ka di parikaut. Manula nga plastik tinaburas ko ita. Hindi na palabas sa lawas. Naksayan manayin. Na mga nubasit mo ti bunga na. Saan nanang? Sa balay ti atap kaw. Ha? Burburasan lakit day nang iti lumablabas ti bunga ti mula kasayuti nanang. Ay wanan niya. Ado ti magmag na iti sayot jam. Una, tayo matan ti dalan da. Shortcut ka raw. Asidag no iti sayot tiyan ko ti pagnanda. Kasano nga ruten da ita? Agarami da kiti karatula nanang. Iparit kaw ti magna iti sayot tiyan kaw. Ay naanak ko, ang mga noag sakit tinakamdakan ka. Adamot karbangak. Kan may saan nga ijay ti original adalan da. Pinalubusak lang ida, tanas siya nakadakwada. Agam na'y, aglablabos na matay. Pasensya, ngem iparit ko pa'y laang timagna iti sayot tiyan kaw. Tawan meten maburas ko asayute noon o naandak nga agburas. Agyaman naklaunay. No kasta, awan gaya man ti shortcut apag naan ditaw. May mga bigat yaw na nasabit. Kasta mo kang kari kay. Pasensya kayo nana, ngam iparit ko pa lang ti magna iti sayot tiyan kaw. Apay, ada ka din ng buras iti bunga ti sayutem. Adda nga rod nana. Ay nawaw, asino mo nga ta? Day tatidyak amaw. Ado kayo mo't nga may namagmag na ditaw. Na yan no asino manday tang awanan baen. Burasin na matan ti bunga ti mula ti pada na ataaw. Nangina ngamin ti sayoti ita, isoan na turda, nana. Awang ki din ti shortcut apag naan. Anusan nyo pa ilang anana? Nusan kong aramidan ti kastoy? Ang mga numaibusmutan ti bunga ti sayoti amulak. Agasam manday tamin, Andro. Uray la narabyan ka. Baso na di ariki? Na, apay ani Ricky akalugaran tayo ti pabasulam ngay. Wala ta may parit ka numot ti magna iti sayot tiyan na. Anya, Inaladan namot ti dalan ko ma. At tapay naglawa akarato la. apay kanuman.
Jak manamoy ti dadya tao. Agbalan samet. Ay nawaw, grabe mo't nagbala. Adda siguro na dagsen ang makagapo. Imbis nga da pag-shortcutan, awanan na, tayo naladan na ba't nga ron. Di anusan tayo timag na itisigod adalan tayo. Makaparurod. Ne, apay nga apektado ka launay. Para dalan laeng anaaladan. Adda pa'y matsabali apagnan. Adda gumorgoraken ka, anak ko. Apay kanunanang, awan mo't dakas nga raramidag. Wen atain parit mo amag na dagiti kalugaran tayo iti sayot yan mo. Na, imbagak mait no apay ngay naladak ti dalan da. Naglawa ti karato lang ay naramid kaw, di da makita. Jakman amo kadakwada. Dagiti siguro agburburas iti sayutik dagitang agrekreklamo na nang. Narigat ti agsasao, nang runa ket awan mo't nakita tayo. Maawatan da kumamot no saan ko nga ramidin ti kasjay. Anya ngay magtiburasag. Kasano pa yan dayta? Naaladan mo ti sayot siya ni Manong Ricky. Awanan inayon ko iti bunga ti sayuti mi binuras ko. Anya tararaminan nito, minandraw. Ay, makapakigtot ka mat. Mingmingmingam samot ti bunga ti sayuti amulak. Ko, basbasak lang ti karatula. Inaladam mo't gaya man ti dalan may. Wala. Tapurasan damot ngaminan ti bunga ti sayuti amulak. Di dala lumabas no lumabas da. Kastaya? Pasensya kayo na. Nusan kumat ngamin nga ramidan ti kasta. Talagang awanan mamuras ka. Ay, anyangay nga raw. Anusan min Nene. Sa dino ti papanam katrabe. Nadala mapan ko kitain, bakit? Ijay. Itayan da tatang. Api ka di. Apay ijay. Ni bakit mo't saludsudan nala aminan. Di ka mabutang arumwal katrabien. Awan kabuteng ko no pagkwartahan ti saritaan, bakit? Anyat ko nam? Ay, ko. Awan. Sige, agrobata kong tani, rabiin. Agsarita tantulangan iton madamdama. Pasyarat ti mulak asayutay na nang. Ay nawaw. Anya nga'y taramidem ijay katrabi imot tananak ka. Sa anak mo't lang nga makaturog. Anya. Tapno mabantayak ti mulak Ang mga nadaman nagburasan iti saan na amula dita. Asino kumamot nga ikat inaladam mo't ti dalanda. Ay nananang, saan akabuteng nagitagtatakaw ti aladan niya? Mayat ti timing ko. Dadakkel ti bunga ti sayo ti amula ni Manong Ricky. Kisayak manan, tay supay. Nangina ti sayo ti itakay. Pulag supay kay. At dagayam man na nagtatakaw. Isumot lagayam asa anak ang makaturog. Anak ko. Awanan kay tibahin. Murasa matisan maamula. Anay, di naktanukan. Minandraw. Kasyanak kasyanak. Dungasta. May sakamot gayam ka nagitagtatakaw iti sayo tay. Anay ko, kita amot ati naramid mo iti matak. Apay adinak sangwan si Kaminandro. Apayasan ka pa naturog kat rabiin, bakit? Kasano kuma makaturog da taong kat narabyan kamot? Kan may sa, apay nakatalikod ka. Sangwan nakman. Umuna ka na maturog, bakit? Anya ti ilumlumang mo di taay ha. Apay nakatalikod ka makisarsarita kanya. Kita agman, ha? Iba't anak, bakit? At ilumlumang mo niya. Apay akas ka ti rupam. Naan-ano ta rupam? Unay kan, bakit? Asino tinangdangran kan ka, Atidog nga istorya, bakit? Ala, istoryaam, tadumngaga. Anyat ko namrike, dinanog mo ni Minandraw? Una nang, naranak ngamin ngagburbura si tibunga ti sayutay. Ay nawaw, apay mo't akinabil mo. Indaro mulat ta kuman, Nalpasan na nang, kinabil kon ti lukaw. Jaklem pagarop ani Minandro dayjay. Nasipnget ngamin so basta dinanog kulatan. Agbutang mat siguro dayjay. Kasano no si kati idarum na.
Di ibagak ang nakitak ngagtaktakaw. Isuntumot lang ti mapabainan no ka. Anya, Adakin ko na day tananang. Adakin ko na no ipakamo na tinaramid na. Isumod lagayam ama di tinakam na. Idi inaladak ti dalanda. Kamay samot gayam alinuloko ti aramid na. Anyat na pasamak iti mata nila kay Mau, Andrea. Dinanog ni Ricky, nana. Ay nawaw. Apay, nagapada. Basol ni Menandro, Anya ti basol nila kay Mau. Isumot gayam ti may nga agtaktakaw iti bunga ti sayuti ni Ricky. Anya. Daytan ti bunga ti kalukwan na. Dinanog dako nga rod. Naimbagman ta sa anda nga impabarangay. Awan mo't ibagbagan ni Kapitan, nana. O na yan. May sama gayam nila kay mong agtatakaw. Agasem banday ta. Ay, makapaasar nga rod, nana. Gapo iti kalukwan da. Awanen, saanen amabalin amagnatayo iti sayot yan ni Ricky. Di namutan kayat. Masapul ang magnatayaw iti sigud adalan tayaw. Basol dagita nga agtatakaw, Saan mo ta na may katinangisit iti aglawlaw ti matakbakat? Ay, katgunggunam, Saanen maikat dayta? Nakababain bakit? Ay, nawaw. Itapay anagbain ka. Remembrance mo dayta. Takaw pa more. Naminsan lang may Oo, panagtakaw lata ti kasdeng naramid mo. Mangibabain ka mo. talaga ka di amay paritan ti magnay jay. Sana mabalay na makasarita ni Manong Rikay. Awanan, Anusan tayo ti magna iti adayo? Ay, una yan ayat ti kaste mapaspasamak. Di ka agreklamo ta basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak. Agtatakaw kay tumag ngamin. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti mula ti padam a tao. Agagat kakit dimet tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.